Langsung joto kok bora explain reason lai tan hasan lu kurang no tan baga ha tini kok bora explain itu hega tini jung salai nai miao tan rong no ma miao 25 May 2025 ni salo kaisa party mong patui thangka buwa grate CM DDC ni CM ni belai lachi mungman ka abon ti jeng sini salai nai May 25 May 2025 kok ti sal sairik ni jorao buwagrat gomoti district go thangai IAS eba kai DM bai malaina thangka thangmani buwagrano gate bisingo habreliya DM ni security rok buwagrate TTADC ni CM Purnachandra Jamatia borok tei Tripura Mothani गोबां adong rok tongo DM eba ka IAS ni habrijaglia birni ko office angkai aboni pore au DM ni mung angkai Karit Kumar Chakma angkai buagrano habrijaglia Karit Kumar Chakma ni je security police tongnai rok buagra Gumati district ni kabangma nangkukmani kognoti sanani hene faimani bini personal ni bagai sanani faimani ya Gumati district ni bagai sanani faimani Gumati district ni DM via buagra bai kok sanani nailia buagra te saka awa hainai 1 month romoi DM no call khaimani DM call se receive khlaya buagrani belai lachimung manka buagrate abno kitingai tini 24 hours sigat ni MLA Borongbrang Ranjit Deborma press release khlaiga 26 May 2025 ni salo Tripura ni CM Dr. Manik Sahani bono press release khlaiga aros kabangma kokno ti siga o buwagra songmia habrijak ni bagai kai khaklai bidon chajak khana ne bidon chajak like share comment khlai di channel ko talang subscribe khlai ri jotono hamba